Yero itrai, priang so bahai bang pi session shakanika episode ke bertamai jong kanika ministry Kisur mani. Ti hang ni ngapor ngan hikai pi kumno bantem ng tu jingrwai kum ukei rang mo. Kanika di nam tagi batang sedang bah, bat ngan pen pi tang lai teliki notes ngila bantem ya kanika jingrwai. Ti kalong kum ni. Ti shukti kamon ngin shim yu artli notes. Usi uji. Tangi artli. Tinggal kuat apa pinem no. Kini ke ketika mon beteng baik kata. Pinem betang kum tak ketika mon. Tinggal ketika diang nginyat usi B A G F G C. Kemudian C, U B, U E, U G, U F, poi abbiamo U G, poi abbiamo U C. Toh. Tim kita ada kawan berkesul. Dan penikam suki pin yo iba. Tengah try pila skong thu ke tuka dekon. Ni shim betang we notes shagadiang but shaganika mon ni shim atli notes. Tembe ujo baik kumta. Dengan EP yang tu baka kamlong ka bae an kan basuk ba te ni pej minta so ka chorus ma te chorus ka compare khandian keran ka jingkala tang khandiat hi kam da bon chorus ni sedang no e ma skadiang tong ini pej shwek ketika mon ni ya show C bu G ma ni empat pen kala menta kan ni dari hadian kan sekala ma te intem ka chorus tong in pej itu ketika mon niat bisa komta ketika dia hu e itu e F C na F na Dapat hau niu i kan? Dapat hau niu i pen kala na ini ketika mon. Udi beruji kita mah. Ikil yang keman udi uji ni aku menjo. Tinggi rak nak tang ni udi kan. Dapat hau di tu kadang dia kumjo sama ni ketika dia. Tu keliang. Dia kelak keliang no hang tu kan. Dia plastik tu antara ni chorus. Tu sepoi biang. Tapi aku menjo.
te nge pla skong thu tu kumno ba tang lai tali ki notes ngi ala ban tem mi tu jingrai ma te phila ban persang gani hieng kamtam gitu ki bedang sedang te ng ai men se mi phiru ba le se pidang so phimpat so nuat ban tem te pidang don kam ban practice ba te hakapor hi ba phi practice te pen melian hieng ba pin tem hakmat ki ba hieng hakmat ki parlok pi stang shaban tem gum to ta phiar wai hieng bat ki men ki para jong phi kani kan senang ra shu e kata ka confident ga jong phi kan ba phin tem te kan sai rap ba hai phi but kan sapoi ka por ba phin sala ru ban tem hakmat ki babon ma ki brio te kublish bun ya ka por ka jong phi ngin se shem pat hakawi ka episode ka ban dangwan te ubleun kur khu e phi ba la da pidang shulap e ka channel ka jong i so ba ban subscribe ba share lem ru shikiwe te kublish bun ngin se shem pat